Baca umugani mu kinyarwanda ngo abagabo bararutana. Nibyo koko abagabo bararutana. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe mu bagabo 10 barusha abandi ku isi ubukaka, ubushongore, isura, igihagararo ndetse n'ubwamamare bituma bakurura igitsina gore, abagore kurusha abandi ku isi. Aba ni abagabo bashinguye, barebare, basa neza, bafite umubiri. Twihuse cyane, ariko mbere yo kujya deep, reka nkwibutse ko kuri Instagram mfite aba followers 0. Nyuma y'iminsi 2 na uploadinze iyi video irabiri no views. Birababaje. Gira uruhare utanga ukora subscribe, share, ndetse kuri Instagram unyuze muri comment ukandi kuri link ihari ubundi tufollowing. Ku mwanya wa 10 niho turi butangirire ku rutonde rwacu rw'abakinnyi ba filime bakunzwe n'igitsina gore kurusha abandi ku isi. Ku mwanya wa 10 turahasanga Brian Austin Green. Uyu yavutse mu 1973, avukira California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu ni umukinnyi w'amafilime wamenyekanye muri filime nka Drake Rise, muri filime ya ruhererekane ica kuri televiziyo, TV series Terminator. Uyu arakunzwe cyane. Ku mwanya wa 9 turahasanga rurangiranwa Brad Pitt. Uyu akaba umugabo wa Angelina Jolie. Yavutse mu 1963, avukira Oklahoma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu ni umukinnyi wa filime wabigize umwuga, akaba yaramenyekanye cyane muri filime Mr. and Mrs. Smith. Yakinanye n'umugore we Angelina Jolie. Ku mwanya wa 8 turahasanga Chris Hemsworth. Uyu yavutse mu 1983, avukira Victoria muri Australia. Uyu ni umunya-Australia w'umunyamerika mwamenye cyane nka Thor muri Marvel Studios uturuka muri Hollywood muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nawe akundwa n'igitsina gore cyane, ariko umwihariko we nuko ari umutinganyi. Ku mwanya wa 7 turahasanga David Patrick Bonnes. Uyu yavutse mu 1969, avukira New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu twamenye nka Buffy muri filime Vampire Angels y'uruhererekane, ndetse twamenye nka Cerebov muri filime Bones nayo y'uruhererekane. Ku mwanya wa 6 turahasanga Victor Webster. Uyu yavutse mu 1973, avukira Calgary muri Canada. Uyu ni umukinnyi wa filime guturuka mu gihugu cya Canada, the Canadian actor. Uyu bamenye cyane muri filime Scorpion King igice cya 3, Burning Palms, Bones ndetse n'izindi filime nyinshi. Uyu nawe ni umwe mu bakundwa n'igitsina gore ku rwego rwo hejuru ku isi. Ku mwanya wa 5 turahasanga George Timothy Clooney. Uyu yavutse mu 1961, avukira Livingstone muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu umwihariko we ni umukinnyi wa filime
utunganya filime akaba n'umwanditsi wa screenwriter. Uyu mwamenye muri filime zagiye zitsindira ibihembo nka MTV yitwa Up in the Air, hejuru mu kirere, filime yashimiwemo by'umwihariko y'uruhererekane ER, ndetse na filime yamenyekanyemo yindi yitwa From Dusk Till Dawn, indi ni The Ideas of March. Uyu mugabo arakundwa cyane ku buryo byatumye abenshi bifuza gukina muri filime ya directinze kubera ukuntu akundwa n'igitsina gore. Twihuse cyane ku mwanya wa 4 turahasanga Jose Antonio Dominguez Banderas. Uyu azwi nka Antonio Banderas yavutse mu 1960, arashaje. Spanish actor, director and singer. Ni umukinnyi wa filime, ugenzura filime, umuririmbyi w'umunya-Espanye. Yavukiye i Malaga muri Espanye. Mwamumenye cyane muri filime Philadelphia, Interview with the Vampire n'izindi. Mwibutsa akora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo tujye tubana. Comment, like na share nabyo biremewe. Tugiye kureba batatu ba mbere abakurura igitsina gore kurusha abandi ku isi. Urakeka rindi utari buburemo? Ku mwanya wa 3 turahasanga Jason Los Angeles, azwi nka Jason Los. Yavutse mu 1978, avukira Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mwamumenye muri filime nka Days of Our Life, Dark Angel, Batman n'izindi nyinshi. Uyu mugabo arakundwa cyane ku rwego utabasha kumva. Ni icyamamare, uzi ukuntu abakobwa bamukunda. Ku mwanya wa 2 turahasanga Henry William Derish Carver, umuzi nka Henry Avril. Yavutse mu 1983, avukira Jersey Channel Island, ikirwa cy'Ubwongereza, bivuze ko mu Bwongereza. Uyu arazwi cyane muri filime nka The Immortals, A Man of Steel, Tudors, yari uruhererekane ndetse n'izindi nyinshi. Henry Cavill ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 1 muhaguruke dukomere amashyi umugabo ukunzwe n'abagore kuturusha twese kuri uyu mubumbe, yitwa Aman Douglas. Uyu yavutse mu 1986, avukira California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arazwi cyane. Uyu yakinnye muri filime y'uruhererekane Social Network. Akina filime ze bwite yitwa J. Edgar, yitwa Mira ndetse n'izindi. Ngabo abagabo